عليكم السلام السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام. عليكم السلام. السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. 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 السلام عليكم عليكم. السلام. عليكم 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 السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فاقتربنا من العشر الأواخر ومن الثلث الأخير من رمضان، اقتربنا من النهاية، وكلما اقتربنا من النهاية لابد أن نشد الهمم ونقوي العزائم، نقوي أنفسنا حتى ندرك إن شاء الله العشر الأواخر ونختم رمضان، وإن شاء الله ندرك ليلة القدر. Hürmetli şeyhimiz ayta, indi albatta mübarek Ramazanımızın da ahir ilişine kirdik, ahirgi üçinchi ilişine kirdik. Albatta finishga da yaqinaya boramiz. Indi albatta biz tirishliqlarimizni, umtilishlarimizni tag'in da nig'atirga tegishlimiz. Tag'in da umtilishlarimizni orttirga tegishlimiz. Qodir kechalarına da erishishga tegishlimiz. ربنا تبارك وتعالى كما سمعنا قبل قليل حينما تلا القارئ الأخ: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر. والله تبارك وتعالى حينما يريد أن يؤكد على شيء يكرر ذلك ويقول: وما أدراك ما ليلة القدر، كما أنه قال: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما هي. حينما يريد أن ننبه إلى شيء مهم فإنما يكرر ذلك ويقول: وما أدراك، ليؤكد على أهمية الأمر. Ali hürmetli Hazretimiz Seyyid Kamal da okudu ahirdan Kur'an ayetlerin Kadir Suresi hakkında. Allah Rabbul İzze ushbu Kadir Suresini Kur'an'ın Kadir keşesinde indirdik. Hem de Rabbimiz Allah basım yasab, kim sana bilgirtti bu Kadir keşesi hakkında deyip qabatlab qavaydı. Başka surelerde Rabbul İzze mühim bulgan nerseni şolay işlerimizi geçirip qabatlab aydı. Şuna da Kadir keşesi ulug bulgan, mühim bulgan saadet keşelerinin birisi. لماذا سميت بليلة القدر؟ العرب هناك آراء. الرأي الأول يقول: العرب حينما تريد أن تؤكد على شيء وتعظم الشيء يقولون: هذا أمر ذو قدر، هذا رجل ذو قدر أي ذو أهمية، هذا مكان ذو قدر أي ذو أهمية.
وسميت بليلة القدر أي ليلة مهمة. Agar da Qadr kechasi nelikdan shulay ataladi desek, endi g'arablarga kelsak, endi ular bir muhim bo'lgan narsani, zo'r bo'lgan narsani shulay ulug'lab aytadilar. Masalan, kishiga beyli bo'lgan narsani. Bu shunday qudrat egasi. Bu shunday, masalan, o'ringa beyli bo'lsa, shunday qudratli bo'lgan o'rin, shunday ulug' bo'lgan o'rin. Ya'ni shulay aytib, alhamdulillah, belgili edilar, zo'rli edilar. Ham Rabbul Izzada shulay Qur'oni Karimda bu surasida atay. لذلك قال علماء عن القرآن الكريم قالوا كتاب ذو قدر أي ذو أهمية أنزل بواسطة ملك ذي قدر جبريل على نبي ذي قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمة ذات قدر. Agar da qarasak Qur'oni Karim Rabbimiz Allohning ushbu kitobi shunday ulug' bo'lgan kitob, qadr hurmat egasi. Ham ushbu Qur'oni Karimni ulug' bo'lgan farishta Jibril farishtabız, endi ulug' zot bo'lgan alhamdulillah Rabbul Izzaning rahmati ila suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga keltirdi. Ham suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ushbu ulug' bo'lgan saadat, ya'ni bizning ummatga, shul qudrat ummatına da alhamdulillah shul endi shul Rabbul Izzaning oyatlari, Qur'on suralari. ومنهم من يقول بأن ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأنه تقدر فيها الأشياء، تقدر فيها الآجال، تقدر فيها الأرزاق. Endi albatta avvalında bo'ldik, bizning endi tilimizda da bor ul qadrli bo'lgan narsaga qadr deb aytadilar, qadrli bo'lgan narsa. Ham shulay yo'q endi alhamdulillah uning ismi da kela taqdir qilinu haqında. Ya'ni bu kechada ishlar, aybirlar, rizqlarimiz, turmushlarimiz, hayotlarimiz, ya'ni taqdir qilina, yazmışlarımız yazıla, şunluktan ataladı şeyhimiz ayda. ثم بعد ذلك إخوتي في الله لماذا أكرم الله تبارك وتعالى الأمة المحمدية بليلة القدر؟ الصحابة الكرام حينما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الأمم السابقة بأن أعمارهم كانت طويلة، كان الرجل يبلغ 400 سنة 500 سنة، فحزن الصحابة الكرام حزنا شديدا، قالوا كيف أعمالنا ستكون أقل من أعمال تلك الأمم السابقة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetine de şu Kadir kişisi hakkında beyan etti. Endi elbette Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem ilgariga kelgan qavmlardagi yaşagan xalqlarning, ularning ömürleri uzun buluvu, ularning bu ömürlerinde to'xtovsiz bek ko'p amallar, ibodatlar qilganlari haqında söyleydi. Sahabalar da ya Allah'ning elchisi, bizning bu ömürlerimiz bunday uzun bo'lmas. Biz endi bunday shunday uzoq ettirib, uzun ettirib, shunday amallar qila olmaymiz deyip endi ular aptirashdilar, ko'ngillari biraz qısildi. قرأنا اليوم في الصلاة عن سيدنا نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50، يعني هذا فقط مكوث عند هؤلاء القوم، فكيف كان عمره؟ كان عمره أطول من ذلك وأكثر. Agar da qarasak da cemaatul muslimin, mesela Nuh peygamberinin ömür uzunluğu 950 yıl bulgan. Yani 1000 yılga 50 yılgına kaldı tularga di Rabbul Izzayda. Yani bu kalıplarının, kavimlerinin ömürleri uzun bulgan. Onlar dünyada, turmuşta büyük uzak yaşayanlar. يقال أن نبيا من الأنبياء دخل إلى مقبرة فوجد امرأة تبكي على قبر، فقال لها لماذا تبكين؟ قال ابني شاب مات صغيرا لم يرى من الدنيا شيء. قال كم عمره يوم مات؟ قال 400 سنة. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, yani bu kavimlerde de bu devirlerde de bir ana kişi kabirde ziratta yılı iken, göz yaşları kabir üstüne tama iken, hemenlerden sırılar nerse buldu deyip, buna ulum öldü, sabıy vakitte, yaş vakitte ulum öldü deyip indi ayta iken, balana nişe yaş tulgan iken digeç, 400 yıl yaşadı ul balam deyip aytti deyip. إذن هكذا كانت أعمارهم كبيرة وطويلة، فحزن الصحابة لأنهم سيسبقونهم بالأعمال، فلما علم ربنا تبارك وتعالى حزن الصحابة أكرمهم بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، من 1000 شهر بأعمالها وتسبيحها وذكرها وصلاتها وصيامها وقيامها.
Һәм инде әлбәттә шундый озын озак яшәгән халыклар булгач, инде әлбәттә аларның гамәлләре дә, изгелекләре дә тормышларында күп, намазлары да, гыйбадәтләре дә, шунлыктан да хөрмәтле сахабалар кайгырдылар. Әмма ләкин Раббыбыз Аллаһ рәхмәте белән сөекле пәйгамбәребезнең сәгадәт булган өммәтенең күңелләрен күтәрде. Һәм дә Ләйләтул Кадри хайру мин әлфи шәһр. Ошбу Кадр кичәсе бит ул 1000 айдан да хәерлерәк дигән аятын иңдерде. Ягъни монда зикр, тәсбих, гыйбадәт, намазлар, кыраат, һәммә яхшылыклар 1000 айдан да артыграк, ягъни шул гамәлләрне кылып яшәү күз алланды кешедә. يعني تصوروا بأن إنسان بلغ وعمره 15 سنة وصام رمضان ومات عمره مثلا 50 سنة. كم سنة صام؟ 35 سنة. تصور أنه لو أدرك ليلة القدر في كل سنة سيزيد من عمله الصالح في كل سنة 83 سنة. 1000 شهر 83 سنة وثلث تقريبا. فكل هذا من فضل الله. فلما علم الصحابة بذلك فرحوا بذلك فرحا شديدا. Әлбәттә, әгәр дә карасак, тормышта мәсәлән, бер асыл булган егетебез 15 яшь тулды, ураза тота башлады. Һәм инде бер заман аның уразалар тотып, шул һәр елны уразага керде, яше 50-гә итте. Ягъни 35 ел буе бу инде кеше уразалы булды. Күз алдына китерик. Әгәр дә 35 ел дәварында Рамазанны ул хөрмәтләп, ахыр көннәреннән Кадр кичәсен таба икән бу кеше, күз алдыбызга китерик. Һәр елны Раббул Гизза 83 ел туктаусыз кылына торган гамәлгә ирешергә мөмкинлек бирә. Аны 83 елны 35-кә тапкырла әле син. Ул күпме була? Әлбәттә, бик зур сан чыга, кардәшләрем. يقول ربنا تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح. جبريل لا ينزل إلا على الأنبياء، ولكنه مع ذلك ينزل في ليلة القدر حتى يستأنس به المصلون القائمون الذاكرون المعتكفون الذاكرون لله تبارك وتعالى التالين لكتاب الله، والملائكة معه. تتنزل الملائكة حتى أنهم يشاركون المصلين والمعتكفين والذاكرين. Һәм инде әлбәттә, бу сәгадәт булган Кадр кичәсендә Аллаһ Раббул Гиззаның рәхмәте илә пәйгамбәрләргә вахи белән килгән вахи белән килгән Җәбраил фәрештә һәм дә аның белән бик күп мәләикләр, фәрештәләр җир йөзенә иңәрләр. Һәм алар мөселманнар белән бергәлектә, гамәлдә, гыйбадәттә, зикрдә, тәсбихтә, иктикафта булсын, хәерле гамәлләрдә булсын, һәммә эшләрдә, изгелекләрдә бергә булырлар ди шейхыбыз әйтә. يقول الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام، طمأنينة، راحة، سكينة يجدها المسلم في قلبه ويميز تلك الليلة عن كل باقي الليالي إن كان قلبه صافيا سليما. سلام قال إما هي سلام طمأنينة وسكينة أو سلام تسلم الملائكة على المصلين والمعتكفين. Һәм дә мондагы күркәм булган сәгадәт халәт таң атканча кадәр барады. Һәм монда әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, калып йөрәкләрдә, күңелләрдәге тынычлык, иминлек, сәламәтлек, әлхәмдү. Шундый сөйләп, аңлатып бетермәслек, рәхәтлек кичереше бу кичәдә җәмәгатул муслимин. Аллаһ Раббул Гизза шулай күңелләребезгә шуны сала. Һәм шулай ук инде сәлам дигәннең мәгънәсе дә килә. Фәрештәләр сәлам бирәләр мөселманнарга, кыйбла әһелләренә сәлам тапшыралар. Шуның белән бу халәт хәтта таң атканча кадәр дәвам итә ди Раббул Гизза әйтә. الكلام عن ليلة القدر كلام طويل نكمله إن شاء الله تعالى في ليلة قادمة إن شاء الله. Һәм инде әлбәттә ошбу Кадр кичәсе хакындагы сүзләр бик зур һәм күп. Иншаллаһ Рахман киләсе кичәләрдә дә дәвам итеп тәмам кылырбыз ди шейхыбыз. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين كما شئت وكيفما شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وكيد الظالمين والحاسدين والحاقدين والكفار. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم. يا مالك نجنا والمسلمين من المهالك
إنك قادر على ذلك. يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب العالمين أشغل الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا والمسلمين من بينهم سالمين غانمين آمنين يا رب العالمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم وفي بيوتهم وبين أهليهم وفي مساجدهم وبين علمائهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واستجب لنا دعاءنا، واغفر لنا ولوالدينا والجماعة الحاضرين والديهم وأمواتنا وأمواتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله.